kumsi benta benang penjana susu ya kecing priang kecing tim batru ban pensuk ipai ba bat kumjuru ikinong pang ki badon kam ya kecing rap nak Dr. H Garden Robot Hospital mentang si kala play pai ba ya website batmai jong kani hospital bat kumjuru ya video dokumentari jong ko hospital ya kani website jong ko hospital la play pai ba do ba Ebenezer Lingwa ubadeiru dukhot ka executive committee jong Dr. H Garden Robot Hospital Shillong ka general langkat Dr. Arnong Rum ubadei medical superintendent lembat uba KW Marbanyang ubadei administrative officer haringkat kejisa kilang ki Dr. Batkinos jongkani ko hospital habakren kum kongsan uba Ebenezer Lingwa uloong ba kajingpli ya kani website kapau sai krar ba kani ko hospital ka don sisa ya kata kajingyo ijngai nak benta ban sakri pa ba kajala bat lengba ki kam ba kani hospital klale wat unong seng ya kani kacaka a jingsumaru unsung sorong ba kinong penya kani hospital kibut dien yikidin jat sungu. So this is the hospital website which we thank God for this, and we dedicate this website in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, for the people whom He has entrusted the hospital and everyone involved to serve them. Nakaliang silong mil kurwo ka atiar ban kamyo jingsha susu lai kren bot ba KW Marbanyang ubadei administrative officer ka Dr. H Garden Robot Hospital hakabau la pau ka chingple pai ba yakni ko website bathamai kan long sisa ka jera bat ka chingkar ku nak banta ki pai ba bat khamtam e hadian ka jingwan langsap ko klam COVID-19 ki pai ba manta ki la ban penbe ekapor ban yekendu doktor bat ki wei ki jingdon kam tang nak ba shule hakani ko website kani ko website jong ko hospital kedai ke bangila persang ban upgrade dan ne ban nang kampen bha shishu na ka balong brasikata hakaba ka long bon ki features ki bangila benrung ne ki banirap kamtam ki nongpang lani ki bakwa banwan sha sumarang ne ki bakwa banwan sanrani ki nongpang ban tip sepang ki lat kilinti ki facilities ki department ki doktor ki don hakisi ayu haki kisi yu ke baki ko abade kendu ki la abade kendu kita ki doktor bat kani gerap haki babon ki bentas pang kajin tips pang hospital ki department ayu ki badan apa kani hospital ki cacing sumar ki bakila ban yu kani hospital bat kum ta ter kat kum kajin ya yang ki por new i baladon kamban mai no ka siwai nuk samanta hakani ka por ka bawan kani ka covid pandemic New i ba kibun ki ba kwa ban sumar ki khamsalia ban wan hospital salia ba yo ndawan postal yo pangebit ni kumni tetter ma kadon ke jing sothu taro ki ba bon ki pa tenre ban pendunai kata ka kontak mangitip ba ni ka pandemic COVID-19 pandemic ni ke jing pam ka khamyabit pada ke jing ya pendu paramet ani wiajan mo priar mesim kum tetter tegani sistem ka erap entah bagi priuhi nalayeng ke jongki kila ban le ya kata ban kontak bagi doktor banyo ke sumar ke ke bagi ban le lani wat kita wai disin bagi la ban theatru kila ban le kan dah ban wan hospital ka ba pada ke i ba hakabede bat kan nursing education ni dan ang ni kan nursing school ka baju aji kaya ki GNM lani kita ki diploma course ki baka duration jo ki puli jo ki kalong lai stem Nrai menta pada nge so kwen ban pesmo ni kapor pa haga jui ka stem ka bangi dap sis pa stem ka diga hostel ki jing rakhe da do bala shak ai ki jing shakri ka pastang te ki hostel ta ka mot khat dai spa ar menta pada nge la yo ban upgrade ka ni nursing school se college of nursing te ka taru ka diga wi ka achievement ka pa hospital ka lai kan ya kan do menta ka bat menta kan ka college of nursing pat kelas tangi ka admission tin menta ban le ka ni ka level jong ka college menta didon kampung ki jingdon kam ban yo ka affiliation na ni ru ban yo ki ka permission na ka INC Indian Nursing Council na ka state nursing council bat kunta ter bat menta bangla de le ka ni bat menta baru khoi kini ki information ki long online kita ki bala ban apply ka application online kita ki bakwa ban wanra ro ki application ban submit ki ka shong ka mon ki joki ki jingtip ba pnia aspang ka college ru bai room bai wan nanta ka bai ka hostel fees kini kita ibar prater wat ka jing siru ki la lu ban le online te kani ka de ki ka bai layar up skate ya kani ka website ka tumai omta juk ka ba menta ka bangitip mo ta ka digital world kalong ba kipapun hi namar ka website kamut mamenta ba kani kalakut no kumo ipi mentang la adon ka berim mentang la pisang no brit sagani ka mamenta te hakipor ki banwan ru ngekat banginang pentrekam kenginang i nang don bon ki jingkela
ki teknologi kadang mi ki bopun ke boper na per kum ka we ni kita ka telecommunication system orang equipment but kiwe ki teknologi ki badang advance ki badang mi mentana ka por sekpor kemudian kita ingin hapan update apa ka website ki